mrtvova. Hristos vaskrese. Vaistinu vaskrese. Hristos vaskrese iz mrtvih. Smrt uništi i onima koji su u grobima život darova. Molitvama Presvete Bogorodice, Svetog Oca našega Vasilija Ostroškoga i svih svetih, da nas pomili spase u vjekove vjekova. Amin. Molitvama svetoga vladike našega Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Čestitamo i Svetom Vasiliju, Hristos vaskrese, svetitelju Božiji. Vaistinu vaskrese. Tebe i vaskršnji jaj za blagoslova kroz tebe i preko tebe svima onima koji su danas željeli doći ovdje, a nisu mogli da dođu. Te i Gospod blagoslovi zajedno sa svima nama, zajedno sa svima ljudima i da podari zdravlje i spasenje svakom ljudskom stvorenju na čitavom zemaljskom šaru. To se danas mi molimo, zato smo primjeli ove svete darove, zato i cijelimo ove svete mošti i zato se klanjamo Hristu raspetom i vaskrslom u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin. Amin.